Dear Mr. Longley, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo. Iti pagayam nagpailingad itinagan a Claire, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Longley. Nabayagan nga agar-aram kanyak ni Nardo a kalugaran. Ngem gapo tanangato ti standard ko iti agbalin a boyfriend ko. Basted a kanayon kanyak ni Nardo. Nasingpet na anos ken nagaget ni Nardo. Ngem saan kulata amaayam. Gapo ta ni Billy ti kayat ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Claire. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Longley. Oops! Sorry, miss. Di mo mat ngamin kitkitaan ti pagpagnaam. Kitaaman, naiwarisan amin akarga day ti basket ko. Siya kung timang pidot kadagiti amangga. Sorry talaga. Agap apuraak namin. Wow. Nagkuhapon day ito alalaki. Asino nga ta day ito eh. Itala ang makita dito lugar ni. Oh, atoy, miss. Pasensya ka na. Sorry talaga. Sige, inakon. Nagnit ti pa nagkaw-kawas na. Nagpanglupay. Napanan ije paradaan. Sa dino nga tati papanan na. Anya nga tatinagan ni Mr. Pogi. Apay nga ita kalakaang. Itay pa'y nga agur-uray day ti pangisukaan ta di tamangga nga inalam. Ay, itayak umapay. Ngamamong, adda na kadumpar kanyak ang lalaki di ta kalsada. Dinumpar na ka? Ngam agkat katawa ka pailaan? Ay na siya, pinagsasawang day alalaki. Ay na, kasano nga apa kat naggwapo. Ay na, nagnit ti pormana kan nagbanglo. Aging gaita, maang-angot ko pailaan di perfume na. Ay sus, makapaila. Ni Nardo asotor mo dayjay, nagdigos laeng. Agtal na ka man. Di mo man ipalpalagip kanyak dayjay a tao, tamaperdi laeng taldaw ko. Kakaiso na anak ragrag sa kakita. Tanadong parko dayjay a Mr. Pogi. Alaki din. Irwar mo dagita mangga ta isukata. Manang, adda ka di ka barbaro a border da di ta ka aruba abanay? Kanayon mat nga do ti baro a border da di ta, taninayunan daman ng building da. Kasta gayam. No kasta, border da di ta di nasabat ko a lalaki anatayag kan na po daw. Ni Billy siguro dayjay. Billy? Amamom? Katno namin anon nga imay dito'y balay, Anya? Apay ajak nakikita. kasano nga rod ang makitam, kat mairanranamot ngamin nga da kay di trabahom no umay. Apay nga may dito balay. Ada ngamin iyaw awis na networking. Naawis na amin ng ako teachers ko di eskwelaan. Siyaklaan nga ti di na pa'y naawis. Iso ang pasaray umay dito eh. Networking? Agbalin ka no at triple J ininvest mo a kwartang. Iso mo ti bagbagana. Diyak amo ano pod no. Uso nga min itati kakasta. Uso nga rod. J may sa ako teacher ko, naala ng ti interest na iti ininvest na. No kasta, saan na peke? Ano mo ti mga bagbaga saan apeke? Ngam agduado aklat ta. Saan basta italat iti uray asino ti nagrigrigatan a kwarta. Sa bagay matkit di Ken jak man la nadamdamag no barupay da di abili. Uray no namin anon nga imay dito'y balay. Hello, friend. Hello. Ayan mon. Itay pa'y urayan ka dito paradaan Sana kasumrak ita. Agtarang kaso Oh? Di mo punaan ang pinagtrangkaso na kadya lalaki ang nakadungparkan kay di kalman. Ayun gayam. Bili gayam tinagan na. Kun agam amudakin ni manang ko. Kasta? Oh, kat kasano? Saan ka? Sumrak
kita. Saan, friend? Maululaw ako ngamin. Oh, sige nga, Rod. Siya ako di sumrag. Agpaimbag ka. Bye. Bye, friend. Sino nga tamat tuk-tuk-tuk iti tengat aldaw. No kaano pa'y ang maululaw. Mapan ko man lalo katanan tiritang. Naimbagal daw mo, Claire. Sika. Naistorya nga ni manang mo ang masakit ka. Iso nga to'y, inyalaan ka iti prutas kan tinapay. Tapno daras ka nga agimbag. Inistoryanak ni manang ko kan ka? Nasabat ko nga min itay mapanagisuro. Nadakamat na, ngadda ka dito'y balayo. Ay, kasta ka di. Pasensya kan, agsakitak ngamin. Mala umunag ka, Billy. Nagyamanak. Agtugaw ka. Sorry gayam, idi namin sangal daw Nadungpar ka. Awan day jayan. Sa anak mo't anan ano. Saan ka na-disturbuhan? Amo ka kasapulang ti aginana. Huwag gayam. Mabalin ka di nga lag ti cellphone number mo. Kaya't ko nga minti makigayam kan ka. Ada ka di pa'y gurigur mo, anak ko. Awan matkit din tatang. Agim imbaga kun. Akong gayam. Ada natang nga insangpat ko. Imbagla si daam tapno pumiksa ka. Ni, nangalaan nyo nga itiday tatang. Intag ni Nardo. Nadamag na amasakit ka. Pati pa nagsakit ko. Kasapulan pa'y amadamag na. Siyempre, isakit na ka mata. Oray no namin na binastad mo. Yak kaya't asidaan day tanatang na. Amangan no addag ayuma na. Si kakit di mat. No adaman lalaki arumbang agayat kan ka. Awan sa balay. No di ni Nardo. Nasingpat abaraw. Ay natatang. Di yun dakda kamatin tinagan na. Tad-ad nang agsakita. Apay adi mo kayat ni Nardo. Gapo ka day. Tanan mula ang aman nalaw na. Ay na anak ko. Nalawat ti daga ni Nardo. Oray pa'y. Jak nga rod kayat. Ay, sige. Ipan kong da ito ijay kusina. Tanutuan to ni manang mau. Inton sumangpay. Jak kayat ti agsida dita. Ha? Ay, kwagayam anak ko. Ipadpadamag ni Nardo. Numabalin nakakano asarong karan dito'y balay. Iba kayong agsakita. Mapi nga umay nakpasyaran. Siya akong tagluto. Kumusta ang tirik nam, Claire? Medyo mayat-mat din manang. Imay ka din ni Billy dito'y balay? Aping yung bagam ang masakit na. Nasabat ko ngamin, idinapanak nagisuro itay agsapan. May nakinikan iti prutas kan tinapay. Dinamag mo kuman no baro pa'y laang. Ni manang mo, day takit din ti damdamaga. Madlaw kumat ngamin na kursunada. Jak to pa'y unay am-am mo. Apay, asino ngamin ti makam-amo kan kwa na aya dito'y lugar tayo. Dayo laang ni Billy dito'y. Ada ti mangibagbaga, naggapo kano'y di Bagyo. Adamot mangibagbaga, naggapo di Manila. Jak amo no, asino ti patsyek ditan. Bay amanang, tano maimbaga na, formal ang makiam-am mo akan kwa na. Ag-date kaming to. Kasano ngayon ni Nardo, anabayagan nga gar-aram kan ka. Awanton ati mangtad kan ka itinatengken manok asidaan tayo. Numapaay manan gapo ka ni Billy. Hay, awan bibiyang ko iti day dyan, Nardo. Kimotong ka mat basit anak trangkaso. Basit lang. Bagay mo lata ti medyo chubby. Madino kumutong ka unay. Bag na oras mo, Claire. Nardo? Amok ngamin asim rakay ti trabaho. Iswa na panunod ko. Nga umay ko iproseso dagiti papeles ni tatang ko. Ay, unay kat amalas ko itangal dawan. Friend, si kaman laangan ti mga sikaso kan kwa na. Napay ko masyak. Sika Kasapulan ti interview. Kat interview
Tapno maiproseso ng di pensyon ni tatang na. Ay, sika talaga. Alakit din, si Kamat. Kalugaram dayta, iso nga si kaswam. Tanda ka di pa'y damagam kanya, Claire. Awanan, nasungbatam aminan. Mabalin mo'n gawin. Claire. Kasan nga dyan nabayag na yababkas ko kan ka? Ay nanardo, imbagak matan kan ka, idi pa'y laan. Nga awan apulos tiriknak para kan ka. Mangnamnama Claire. Nga agbaliw day taariknam kanyak. Saanan? Kan mabalin ka di asardangan nakon? Sa anak nga agsardan, Claire. Aging gaasaan ka anak asawa. Saan ka asardangan? Arman kalakta. Addan kayan ayat ko. Ha? Adan? Asino nga deta kayan ayat mo? Ni Billy. Am-amom? Saan kong am mo? Tangay na isubmit mo matan dagiti kasapulan a papeles para iti ilaklakad mo a pensyon ni tatang mo. Awanan ti kasapulakkan ka. Claire. Agawid kan nardo. Kuntaken da kanto ti office mi. No addan tupay kasapulan dakan ka. Mabalin mo't lata si katimang kontak kanyak. Itad ko kan kati cellphone number ko. Agawid ka kit din. Ado pa'y ti kliyente mi. Anaskan nga si kaswa. Uray ka di rabi, ikat agtrab-trabaho ka lata, Billy. Saan, ma'am? Imayak dito balay, oh. Takayat ko apasyarin ni Claire. Awan pa'y mat. Nag-overtime sa mananday di akabsat ko. Sapay rabiin. Saan nabalin, ma'am? Urayak latan. Sige, urayam nga rudan. Siya, mapanak mat agluto. Ahwan kaya, ma'am. Nakapag-desisyon ka ka din, itiaw-awis ko ken ka nga investment? Saan pa'y mat ngamin ang nagawid nila kay ko? Ada ngamin ijay Davao. Iso ajak pa'y nadamag. Saan nabali, ma'am? Barang umanugot nila kay mo, nga ag-invest dito kumpanyami. Ibagak to day takan kwa na, inton agawid. Ne, ada kamot gaya man, Claire. Ada bisitam. Billy? Wen, Claire, umayak ko maagaram no mabalin. Agaram? Panawan kayo di tanta mapanak pa'y agluto. Billy, dito ikan amang rabii. Ilakam kan. Imbagam ko mamarabyan ka. Tapno sinukon kay di opisina yo. Nagcaring ka matan, Billy? Talaga kasta, Claire. Iso ako nada. Aswerte ti babae nga ayatek. Baro ka ka di pa'y? Certified single, Claire. Napay, agrupropa ka di nga dan asawa na. Saan matkit di? Baro ka pa'y matkit di ti panag ko na? Di mo ka di nakita ti status ko iti Facebook ko? Kunanay jay, searching. Kasta ka di? Saan tamat ngamin nga ag-friends iti Facebook? Giso ajak mo. Ita, amomon ti status ko. Searching for the right one. Sika, kasta ka kadime? Wan? No kasta, nagsaraktan. Sika talaga, Billy. Naglaing ka nga agangaw. Sana nga agang angaw. Pudno mat anapig sa ti karisman. Umunapay lang nga pan nakakita ken ka. Na love at first sight akon kan ka. Agyaman ta pinakandak dito'y balayo, Claire. Anya ngay, nagustuhan mo't laang tiluto ni manang ko. Nalaing gaya magluto ni manang mo. Katuwa na, kano day tati suro-suro na ikipagadalan. Kasta gayam. Huwag gayam, Claire. Mabaling ka di at tulungan na kamang kumbinser kini manang mo. Tapno ag-invest iti kumpanyami. Nakasaritam samot tan may papan iti dayt na. Wen, kasapulak lata ti convincing power mo. Tapno maawis ko. O sige, bayam ta kasaritak to. Yes! Agyaman na ka, Claire. Nagawid ako. Rabi iuna yan. Sige, bye. Bye, Claire. Claire. Oh, apay. I love you. Nagsarita kamin ka ni manong mo itay. Isulak tamat ti kunana.
Sa anak ka no asumsumrag iti katastaan networking. Pa-scam ka no dagita. Uray ka dikin ni Billy, manang. Amok anasingpat ni Billy. Ngam agdwa-dwa ak iti dayta akumpanyada. Iso nga uray siya, jakmat kayat ti sumrag iti dayta networking. Manang, anya ti aramida. Panagrik na kat agar-aram ni Billy. Kunakon kat, kursonada na kamat. Nga ta, Di tingi-tingam anay bagtirik nang para kang kwana. No ay ayatamot, di awan problema. friend, kita amday ti Facebook ni Billy, oh. Taapay. Awan mo ti gagayam na. Kan awan mo pictures na. Ayun. Apay ngay. Mapagdwa-dwaan, saan ka di? Wan nga rod. Apay ngay akasta. Kinapudno na. Maditag parparik na kanyak, friend. Claire, may baglaangan, tagdakan. Nasapa ak anagawid ita, manang. Iso asya akong tagluto. Oh, apay anarabyan ka? Ada problema. Katnas kan ama amwam day ti abanag. Anya dayta? Ado kadagiti co-teachers ko ti agrek-reklamo iti kwarta nga ininvest da iti networking ni Billy. Ni Billy, awanan. Anya? Kinadwa ak ida na pa nag-report iti pulis. Iso anarabyanak. Sige, takuntakan ta di cellphone number na. Sige, Mang Narod. Padasa man na kontakan. Ay, Ay, sus. Saan mo't ang makontak, manang? ha? Ay na, imbaglakit din ta sa anak-anak talakan kwa na idi. Naimbaglaangan ah. Iskamar matgayam day jay atao. Ay, agasaw. Adaw, akalugaran tayo tinabiktima na. Wan nga rod tatang. Ay, nagaram kadikan ka. Ha? Ay, saan tatang? Ay, kunak ano nagaram kan ka. Ay, imbaglakit din. Tasaan ang nabiktima ni manang mo? Wan nga rod tatang. Imbag ta saan na sales token kat nailisi iti paggat. Manipod idin, imbabakon ti standard ko kadagiti agar-aram kanyak, Mr. Lonely. Sana balin asan agwapo, ken saan anaporma, basta saan adakes ti aramid na. Daytoy man ti kapadasak. Tuy pagayam mo, Claire. Claire pagayam ko, ado dagiti agpampamarang anasayaat, ngem madigayam ti aramid da. Kat agserbi nga adal daytoy apakasalitaan, kadagiti daduma pa'y ababalasang akasken ka. Saan kuma nga agpabiktima, kadagiti manglimlimo. Ado ti wagas da, tapno maala da ti talag, ti maysa a tao. Iso nga agsirib kayo. Bueno papagayam, ingkay nangaganti pan nakaidrama ti pakasalitaan ni Claire. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti direksyon, Virgie Baclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkat pa ng tarabay na imbag nga oras kada kayo ang Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Janet iti Quirino Province. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan a Janet. Naadaanak idi iti boyfriend. Ay ayatan mi ti tunggal maysa. Adudag iti plano mi para iti pamilya abuklen mi. Plano mi idin ti agkalaysa. Idi napasamak ti saan mi aninamnaman. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Janet.
Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Paul, apay kasta ti panangmingming mo kanya. Ay ayaten ka ngamin unay, Janet. Amok dayta. Ay ayatan ka mat unay-unay. Kaya't ko nga ikarim asaklaan ti lalaki nga ayatan. Sika talaga. Nagkorni ka. Sige man lang. Promise. Sika lang ti lalaki nga ayatan. Uraan nga pa iti mapaspasamak. Saan ka nga gayat iti sabali, ha? Anya daytan ni bagbagampol. Sumsumgarak. Ikarikmatkan ka. As sika lang ti babae nga inak ayatan. Wanan. Ala, kanan tanda ito'y in-order na. Boyfriend mo ka, DJ, nagitulod kan ka dito'y balay. Wananang, ni Paul Dayjay. Paul gayam tinagan na. Yakon pinastrak, tagap apura. Adda kano pa'y ipaaramid ni nanang nakankwana. Apay, pudno, plano yun, ti agkasar. Wananang. Ay, kat, sa dino nga'y ti pagyanan yun daw. Dito'y tupay laang balay, Tani, awan mat kadwayo. Agmay-may sa kayo. Saan nakapang panawan, anak ko? Nooray pa'y adanton asawam. Dito'y kayo kumabalay nga agnaan. Day tati imbagakin ni Paul nanang. Adamat ngamin bukod na abalay. Nakaurnong nga rod, Lucasta. O nanang, napintas ti trabaho ni Paul. Iso nga iso ti pinili. Ta sigurado akon itinapintas ang masakbayan kankwana. Kasta ka day. Ne. Ito cellphone mo. New number man. Sige nanang, sumbatak labit Hello? Ha? Ni Paul? Intarayo iti ospital? Abay, anak ko. Anya tinapasama. Nakita ka matlangan, Janet. Si kagayam ti kanayong nga istoryaan ni Paul akayan ayat na. Juan Manong, siyak ni Janet. No apay nga itakalangan ang maam mo. Hindi pa'y kumasibibiyag ni Paul akayat ka ang maam mo. Ngayam kastoy mat tinapasamak. Plano mi ti mapanagpasyar ije balayo Manong. Itinagawid. Kalat-latan na natumba. Indeklarada ni hospital at dedon aripay. Kasta ka di. Naatake ka no iti puso ko na ti doktor anang taming kankwan. Isumat lagaya makaslagpakpakada iti naudya nagkita kami. Nasingpet ni Paul kapsat ko. Kinapudin na. Iso ti kasingpetan kada kami nga kakapsat. Managtulong ka na anos. Dinamo ti agungat. Ado dagiti plano mi. Ngam saan matgaya man na matungpal. Italag tayo latan kanya po Diyos ti amin. Katsi ka, Janet. Ubing ka pa'y. At dapay masara ka makasukat ni Paul di tapos. Tsaka mo no agayatak tupay, Manong. Nagsakit na ka na pasama. Saan nagsan nga agayat iti oray ka numan. Makipaglading itak iti napasamak iti boyfriend mo, Janet. Agyaman na, friend. Dua atawan ti relasyon nyo niya. Juan, katplano mintag kasara. Nagsakit ka talaga panunutan. Juan nga ron, gaman niya ngay. Saan tayo mat akontrol ti biyag ti tao? Pudnumot ket di Kat, kasano nga rod itan. Agtrabaho ak tapno makalipat ak. Makidate ka manan Sa anak pa anak kasagana para itibaro a relasyon, friend. Sa bagay, nasakit pa ilaang tinapasama. Kan nagkariak kini Paul. Ha? Nagkari ka?
Anya na itakarin kan kwa na. Nga isulaang tilalaki nga inak ayatan. Adda ka pailaang dito'y balay, Janet. Rumwar ka ang ngamin, tap na makipulapol ka kadagiti padam ababalasang. Diyak kayat nanang. Apay ay apilitan da. Kasano nga rod ang makalipat ka, no adda ka la dito'y balay. Amang pampanunot kadagiti naglabas yu kan ni Paul. Nagrigat ko ang malipatan ni Paul, nanang. Iso nga rod arumwar ka. Ikataman ngamin day ta nagdakkel aladawan nyo dita. Anak kaparabaw dita lamisang Saan, nanang? Diyak kabailan nga aramidan dayta. Kasano ang makalipat ka no kasta? Uray dita silpon mo. Rupalata ni Paul tinakaparang. Naskan apilitam tibagim ang makalipat. Anak ko. Ada outing medyo Pangasinan. Ado kami amapan. Ay na, excited akong sika. Iraman dakman man. Kaya't mo ti sumurot. Katwan Kung na kami no saan ka nga interesado, iso saan ka nga inayaban. Kasano? Idi na palabas. Namin ano ka nga inawawis. Ngam di mo mat kaya't ti sumurot. Saan itan? Kaya't kunti sumurot. Boring mat ngamin no si kalaan tagbati. Angam, mabalin ka diti agpakuyog kan ka. Sa dino ti papananta? Ijay sementeryo. Ha? Ay, urayak la sugar. Apay, anya ti aramidam ijay. Mapan ko la bisitaan ti tanam day di Paul. Anya? Janet, agawin tan. Diyak na ron magbayag dito sementeryo. 5 minutes na angan. Di mo ko na kanayon mo nga may bisbisitaan ti tanam ni Paul. Wan, nanipod na itapon. No kasta nga agapu ak iti trabaho. Dito iti pagdiretswa. Umay ko laang matitugkalan iti kandela. Kan parabawan iti sabong ti tanam na. Ha? Naaramid mo dayta? Di mo ko na nagnanayon mo latangar aramidan dayta. Janet, ag-move on ka matan. Nasurugan ang makatawan anatay ni Paul. One friend, ag-move on akon. Kan saan matadakas, no may kontulat ta sa rungkaran ti tanam na. Basta, ituloy mo ti ag-move on, Janet. Maragsa ka na. Kaputa nakapagpanunot kan anaimbag. Wan nanang, Makitak mo't lang ti isam di tarupa. wan nanang. Ay, wan gayam, umay dakdagasan intun madamdama dagiti barkada. Mapan kami iji Pangasinan. Ay, wala. Rumwar ka akakadwam dagiti gagayim mo. Rumpang laang day tangaramidam. Nakita kasi no katamon iti ladawan ta. Jay ladawan nyo idikan ni Paul. Wan nanang, ladawan tayon day jaing kabil ko. Jay picture tamot adwa day jay. Nagpintas. Wan ladawan ta tinaka-display ijay nanang. Ag-picture tayo man mat nga adda dito lugan. Oh, guys, nangagyuti ko na ni Janet, Rupis tayo ka, no? Kunana. Oh, siyak timang picture. Tasukatakman day ito'y picture dito'y cellphone ko. Oh, sige. Ready kami, Janet. Okay. 1, 2, 3. Ay na, gumisit ako dito. Ikapoy ti kalalangoy ko. Uray siyak nga rod. Nagmayagmat ngamin ti ag-swimming dito'y. Nakalinlinis a beach. Kasano, itaka ngamin manan arimwar ang nagpasyar. Kanayon tayo dito'yin Ay, katwan Hello? Hi. Hello. Siyak ni Daryl. Itay kayo pailaan ngamin abuy-buyan nga agsuswimming. Mabalin ti makiinistorya kada kayo. Siya, mapanak pa'y agluto. Sige, ibati kayon ka ni Janet agayem ko dito, Uy, apayakas na ka. Ayaban kayon tulaangan, ito nakaluto ako. Anya? Ay, friend, di nakmat panawan ng day ta, Daryl.
Surut-surutan nakmatlatan. Kat may certified single mat ni Daryl. Kan saan mat na alangan tilangana kan ka, friend. Ni, yar aram naksamot kan kuana. Agpod mo akman laangan. Ngam saan ka nga agrong umat Apay, Nabayagan chat ko ni Daryl. Iso tinang i-rekomenda dito ang lugar. Tataga dito ina. Nagaramat kanya. Amo matang nga engaged kon. Iso nga. anya. Ay, sika talaga, friend. Siyak tinretong kan kuana. Katanya nga rod ngay. Si kamat ti available. Sobra ka. Nasingpat ni Daryl. Awan bisyo na. Amo ano agam amo kayo ang nasayaan. Ay na, ginusto kayo, friend. Saan ang narigat nga ayatan ni Daryl? Janet, kasladya kon kaya ti maisinakan ka. Kaapay, mat. Ngamin, ti kayat ko, kanayon ka makikita. Kat, kasano nga rod daytan, agawid kamin. Sa nabale, pasyaran kan to ije lugaryo. Aramidom daytan? Katuna, agpakuyog ka ni manong ko. Tagpasyar kami ije lugaryo. Sige. No ka ba alam lakit di nga aramidan? Kan-kansyawan na kami ni manong ko. Kaya't na mga asawa ko. Kat hindi nakita na nga kadwata dito'y baybay. Kaya't na, asika ka na ti maasawak. Anya? Saan ka nga umubing, Janet? Hanas kan amakiasawa kan. Adda ngamin amak ko nanang. Amangan numapasamak manan tinapasamak kinipol. Ay, unay kat daytan anak ko. Nagadukot apagbutbut nga maya. Ay, diyak kayatan ti masaktan nanang. Ay, inamok dayta. Ngampasat amin ti panagayat dayta. Nagayat ka, masaktan ka mat. Nanang. Anak, kayat ko ti maaddaan iti apo ko. Uray mano. Congratulations, Janet. Ay, sigamat gaya manong. Agyaman nakta nakaumay ka. Siyempre, kaya't ko nga tindaran ti kalaysem. Nakapag-move on nakmetlaangan manong. Intalak kon kini Apo Diyos ni Paul. Kat pa-check ano sa dino man tayan na ita, naragsak, tanasara ka mon ti lalaki aparakan ka. Hani, mayat matlaan ti final touch dito'y balay ta. Napintura akon. Kaya naisabit ko matanda ito'y picture ta, hindi nagkasarta. Wen lakay. Kat isarunok to je kusina. Kat inton maipas ngay mo ti anak ta. Nalawan to ti pagayayaman na. Wen lakay. Ala, ingkalupasanan. Daryl, agriin ka. Kas nga maluklukat ang jeri daw ti kusina. Di mo samot na irikap. Inrikap ko. Adda natin nag-ijay salas. Andito'y kalaan, inakitaan. Daryl, mabutang. Taapay ko maamabutang ka. Umay samot tinagal-alya ni Paul. Anya? Iti day ta nga edad mo. Mamati ka pailaang iti kakasta. Sige, tayo nakitaan. Noan niya dyan natin nag. Umay kami man pumasyar dito'y balayo, nanang. Tapno mailiwliwag man ni Janet, tinervyos na. Agner-nervyos ka, Janet. Sapay masikog ka. Apay aya. Ay, jak man amukan kwa na, nanang. Nanang, agal-alya ni Paul. Ay, unay kan. Day ito'y akinabakit ko. Jakpay nakakita iti alalya. Day di tatang mo, idi pimusay. Saan mo tanagal-alya? Naku na ngamin ni Paul iti. Nga isula ang tilalaki arumbang nga ayata. Di mo man ipangagdayta ka ni Daryl. Nakababain. Ay, agasawa kayon. Ngam day di Paul pay lang di aday di panunot mo.
Awan pagdanagan yun, nanang. Maawatak ni Janet. Saan la day ta ti pagbutbut ngak, Mr. Lonely? Tatunggal tagtagainap ko, ni Paul ti makitkita. Anya ka di ti kayat asawan day toy. To'y pagayam mo, Janet. Janet, pagayam ko, mabalin na bunga laeng ti imahinasyon mo dagita amarikrik na. Kaya't gagangay la ama itagtagainap mo ni Paul, tanagbalin lakit nga rod apas sa tibiyag mo. Nang runa pa'y, tanapudno kayo ititunggal na isa. Gaminto nagangay, inot tumat lang ang malipatam ti may papanken kwa na. Kat saan munton ama itagtagainap tayo. Naglabas ni Paul, iso nga iwaksimon iti puso. Takabayatan at di mo pa'y nalipatan, sumken lataken ka, ti lagip na. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Janet, iti Quirino Province. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panagdarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam akayat nati agpailinged itinagan a Ruben, iti Aurora Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nadlaw ko ti panagbaliw ti asawa, idiaddaan kamin iti upat nga anak. Ket agtawan pay laeng iti 12 ti inauna nga anak mi. Bueno papagayam, intay dinggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Ruben. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Grabihin, Pilar. Maturutan. Maturog kalatan. Agbuyak pa dito cellphone ko. Itay ka pa yung agbuy-buya iti cellphone mo. Arakupan ka man, kid, di. Ibatan na. Agat-arak ka. Ay na. Nakailumak labasit. Naggapu ang amin ni Talon. Dahita ti Jack kayat apayud mo. Anya? Nangag mo timbaga. Ni. Apay nga eh. Tinalikod anak mo tayo. Maturog ka ket din. Agbuyak pa dito cellphone ko. Mabayag ka di pa'y day talutlupon nyo, anak ko. Mabiitan tatang. Mabisin kayo ka din. Huwag nga rod. Masapak ngamin amapan ije talon. Nagagat kayo talaga tatang. Kasapulan anak ko. Ay, hungayan. Tiinayo ngay. Adda di talikod ti balay. Busy met. Anya? Inasitgak itay. Kat inungtan nakpay. Anya ayat aramiden na. Pagsilsilpon manen. Ay, ang mga nuwag buy-buya manen. Saan? Adamot ka sarsarita na. Anya? Kanayon nga da kasarita na iti cellphone na tatang. Kat no damagan mi. Agungat met. Bayan yun, anak ko. Kasaritak to tinayo. Agsaritat ako, ma, Pilar. Ibagam adagos, no niya ti ibagam. Apay ka di akas takamot ten. Ay, nagado adramam. Busy ah. Busy ka nga cellphone? Saan nakabis-bisitan, Ruben? Ibagamon, no niya dayta. Mabaybay am samot ang tiburid ta. Nakadungdung ritan. No masikuran ka, di si kanti mang padigos. Ado nga ron ti trabaho kay Jetalon. Kan, apa nga agmot ka dagos? Gaputa makapaungot ka! No awan importante nga ibagam, panawanak ditoy. Pilar, saan ka kumamot nga aglaaw ah? Mabalin tamat ti agsarita itinasayaat. Tila ang kayat ko, saan mo kumamot abaybay ti anak ta? Nang runa dagiti dua, tababasit dapay. Makapabwisit ka! Ti kayat mo lang, ti masursurot. Anyat kayat mo sawan? Maumuuma akon nga gawawir ka dagiti anak ta. Mabanbanog akon.
Ngamjay ipagpagatang ko kan ka, aging gaita, di mo pala nagatang. Pasensya ka kuman. Awan pa'y nga ron kwarta ang maigatang iti baro a cellphone mo. Sinurot nakmat dito italtalo, nanan. Wan, anak ko. Kaya't ka kumakasarita iti nasaya. Sige nga rod, ito gawyo pa'y. Nanan, kasla importante iti ibagayo Kaya't ka akasarita dito. Tadyak kayat nga dasabali ang makangang. Anya ka dito ibagayo, nanan. Amo, kasaan mo amang mangag dagiti sayang gusang dito'y lugar tayo. Nga anya? Nga adda kasinsinnarak ni Pilar ijay ili. Nanan. Sana kumaamamat pati kadagiti sausaw. Ngam kaslam amati ak, Ruben. Apay, nanan. Nagdamdamag akmat kadagiti anak yaw. Kat naibagada, nga agbababad matlatan ti inada iti cellphone na. Sakit adda ka na yun kasarsarita na. Ti amok. Katliw-liwa na lang ti cellphone. Kalpasan ti trabaho na. Pilar, anyat kayat asaunday tadadakkel at traveling bag. Sa dino ti papanam? Ni, kunak manunapan ka ni talon. Hadda nalipatak. Ti saludsud ko ti sungbatam. Sa dino ti papanam? Sumurot akon iti lalaki ang makaitad kanyak iti amin akasapulak. Anya ka din ti bagbagam. Pilar, ar-aramidot mo ti amin akabalak. Tapno maitad ko amin akasapulan nyo. Sana pud no dayta. Ultimo cellphone, di nakpay maigatangan. Awan pa'y nga ron kwartak ita. Bay amon! Saan mo na panunutan dayta? Basta, nakabiro ka kun iti lalaki ang makaitad kanyak iti amin ang magustuak kan kasapulak. Kat saan na kon ang malapdan? Mapanakon! Pangasim, Pilar. Saan ka pumanaw? Ibatanak! Di na kon maigawid. Uray anyat ar-aramidam. Pangasim, Pilar. Saan na kumapanawan? Pangasim. Di ta ka man langan. Makauma ka. Pilar! Itaman pa'y pare. Inawis na nga uminom. Kaya't ko ti agbartak pare lito. Sigod ano awisan ka nga uminom kat di mo kayat. Nasakit tinakam ko, pare. Nasakit. Ne, apa yan pare Ruben? Pare, pinanawan na ko ni Pilar. Ha? Anya ti kayat mo asawan a pinanawan na kan? Simurutan ito sa bali a lalaki. Anya? Pudno ka di dayta pare Ruben? Agpaiso pare. Nasakit na panunutan. Nga itilaksid ti adu a sakripisyo. Kastray pa iti aramidin na kanyak. Sige pare. Uminom ta nga Ruben. Uminom ta. Tadanggayan ka. Iti marikrik nam asakit. Nakaluto ka din, ading. Madamdaman la ang basit, Manong Ben. Ang mga nuwag sardeng ako nga agadal, Sara. Ay saan Ikarigatan talatta ti agiskwela. Uray kayat ko. Nung pinmanaw matan ni Nanang. Sana na nagsubli. Ni Tatang. Nabaybayan ng titalon na. Takan na yun mat ngagbarbartak tiraramidan na. Uwan nga ron. Unay matikas to yan napasama. Basol ni Nanang daytoy. Alam, saan ka ngagsangit ading? Naimbaglangan, tada ni Lola, ang mga iaywan ka dagiti duwapay nga ading ta. Uwan nga ron. Ni Lola si Itang-Itang, tikas laing natayo. Sara! Nabartak man ni Nagkasar Tatang. kayon. Tamangan tayon. Inaldaw matlangon na kasta ti obra ni Tatang. Ti agbartag. Tatang, nabartak kayo manen. Iliw-liwag ko lang, tisakit tinagam ko. Kat didag dil-dilawan, no kaya tiwan nasayaat kayo kanyak. Nasaya at nakariing ka, Ruben. Apay ka di, Nanang. Kaya't ka akasarita itinalapan. Anya ka di mananti bagayo.
No awan ti maramidan nyo, mapan kayo aglaba. Kalkalpas ko ang naglaba iti murang iyo. Kadwak dagiti anak mo. No nalpasan ti trabaho yo. Ay kat, isra yung arudan na tangiwat yo. Apay akasta kamot itan anak ko. Saan kamot asigod akasta? Amo yun wapay, nanang. Ngam ipalubos mo kaday adadaulan ti arak ti biyag mo. Ti biyag yaw nga agama. Saan nga arak ti mang dadali ti biyag ko, nanang? Dahil siya balang kantis nga asawa ka. Maawatak tirik naman ako. Amo ka na sakay. Angam nalpasan, napasama kan ti amin. Isu nga agbalaw ka kuma. Kitaam dagiti upat nga anak mo. Da kayo pala ang timaka mo kadakwada, nanang. Ne, Si kamat pare Ruben. Aday ka mo akaldiro. Uwan pare lito. Tinuno apaltat. Pulutan ta. wow! Umunod ka nga rin pare. Ang yamanak pare. Mika, Tugaw ka. Ang yamanak. Mo, Pare. yamat mo takaldiro. Ang kangarod bumatangan iti arak Addan pulutan ta. Kuwang amin pare. Apay pare. Sana ka mabaling na uminom iti arakan. Ni, apay ngay. Gapok iti doktor iti kalman. Gaputan na laos ti sakit ti tiyan ko. Kimarugan ti ulcer ko. Gapo iti kanayon ta panaginom iti arak. Kastagayam. Jakpay kaya ti matay pare. Isuasar din nga akong ti arak. Pare. Agtirtiri-tirak iti kalman iti sakit ti tiyan ko. Jak kayatan amarik na dayja sakit. Jak kayatan ti uminom pare. Isuada ito inyag mo apaltat. Sida aklangan. Ne, Ben. Nakabisikleta ka mata. Papanam. Kuha tatang. Mapanak iti karwas apagububraak. Ano? Kaya't mo asawan. Saan kan nga agis eskwela? Saanin tatang? Awan mo ti allowance ko. Iso nagtrabaho akon. Nasayat mo dito ang napanunot mo. Niading kulangan na Sara ti ag-eskwela. Siya akong timang tadi ti balon na. Sige, nasayat dito. Dakal ka magtayin. Mabalin mo ti agtrabaho. Sige, panawan kayong tatang. Amok amapan kayo man agbirok iti kadwayo nga aginom. Ne. Sidsidiran na ka di. Gaputa dan trabaho. Saan tatang? Saan ka mabalin asidiran taama ka? Nanang, Ay, agbalbalsig kayo matiti kayo. wan, tapno adda pagsungrod may. Naibos nga minan ti LPJ. Apay ngay adiyuin sa kada. Awan mo ti maisa kada anak ko. At damat sweldo ni Ben iti garwasan. Kano'y sumatigat-gatang iti sidaan tayaw. Kanda dumapay akasapulan iti kusina. Ni Benon tinangibaklay iti responsibilidad mo kas ama. Manipod iti agbarbar teklaangan tar aramidam. Maawatan da kumamat nanang. Nabayagan ang maaw-awatan da ka, anak ko. Da kami, kadagiti anak mo. Talo na tawon ng tinapalabas. Manipod pinanawan na kami ni Pilar. Ay, kasla kaano lang ini. Ang amita, nakailiw-liwag akon, iti sakit tinakam ko. Ay, naimbaglangan. Taman nakaawat ni nanang. Kanasingpat dagiti anak ko. Katgapo iti dayta. Inutak anak amiris. Katita, agtitinulong kami iti trabaho. Tatang! Nay,
Sigamad gayam, Sara, anak. Uwan, tatang. O sige, panawan kayo, pay. Mabitlaang anak. Ligliklikan na ka di. Ha? Kwa? Saan? Madlaw ko ngamin, anak. Nagbalbaliw ako, anak. Saan ka kuman nga umadadayo pa'y kanyak? Saan mo, tatang? Kayat ko, noon da parikot, ibagamlaan kanyak. Tatang? Kas makita mat, nagbalbaliw ako. Isu adidak ko maliklikan, anak ko. Ruben, Rabien, di ka kadipay maturaw. Sa anak pa'y makaturong, nanan. Amo, pampanunutam ni Pilar. Nanan, kas lasubsubukan nak dagiti paspasama. Idinakaro ti sakit tinakam ko. Saan apulos ang nagpakpakita ni Pilar? Ngam itata nagsublin. Kanayon na asarong karang ni Sara ije pagadalan da. Kasaritam ni Pilar, anak ko. Nanan, kasladyak kabalan timang sango kan kuana. Sangwam, tanusaan mo asangwam. Agnanayon asaan nga agtal na, di panunod mo. Agyaman nakta sinangon nakmatlaan ng Ruben. Naskan lang, Pilar. Anya ti kayat mo mapasamak kita. Pakawanan na ko, ma. Kaya't kung ti agsublikan ka, kan kadagiti anak ta. Anya, kasta ka di kalakakan ka ti amin. Kalpasan ti panang panaw mo kada kami. Amo ka narigat na ka mapakawan. Dakalabidot ko ngayon sukat ka, kapo iti kwarta. Kamong matgayam ti may sa sindikato ti lalaki asimurutak. Kat nakabalod itan. Isuan na panunot mo ti agsubli kada kami. Kasta ka di. Ado pa nagsagabat ti napasarak iti Manila, Ruben. Nagpitutak. Nagdakkel ti nagdumaan nyo. Kanayo nakidyakap kabilan. Ngam nalabit. Dusak daytoyan. Gapo iti panang panaw kukan ka. Among ka di. Adandanik na baybay antibagik. Kandag iti anak ta, hanggapo iti naramid mo. Amo, tana istorya amin kanyak ni Sara. Nukas ta. Danggam nga roti ibagakan ka. Ruben. Napakawan kan, Pilar. Ngam saan na akayat asawan. Ama kasi nubli anak manan kan ka. Ruben, ikanak kumapay iti may sagod daway. Pangaasim. Pasensya kan. Ngam awanan ti mariknak apanagayat kan ka, Pilar. Awanan. Isu apasensya kan. Gaputa awanan ti panagayat ko kan ka. Anya ti bagayo, tatang. Pasensya kan, anak ko. No saan ko amapat gantikid daw yo. Tatang, Ano pa'y kasta? Nawaya ti inayo amang sarongkar kada kayo. Ngamkit di. Jak kayatan nga agsinublian kami pa'y. saan kayo matamabalin na pilitan, tatang? Agyamanak no maawatan anak. Amuyo, no anya dagiti paspasamak. Wan, tatang. Kat agyamanak kan ka, anak ko. Nakaamiris ka. Gapo iti panagtrab-trabaho, ma. Dayjay, naamiris ko. Arumbang lang agtrabaho para kada kayong anak ko. Awan ngamin sa baling agtrabaho, di tatang. Isu akapilitan na nagtrabaho ak. Banag adayawag kan ka, anak ko. Agyaman ka. Tanasing pat, kan nagagat ka nga anak ko. Katda kayon ti ipamaysak ita. Kastamot tan ni nanang. Gaputa bumakatan. Saan kon nga inaklon pa iti asawa, iti panagsubli na kanyak, Mr. Lonely. Gapu tanapukaw anaming pinsan, tiriknak kenkwana. No pa'y kasta, saan kumat nga inikat ti karbangan na kadagiti anak mi? Nawayalata amang sarungkar kadakwada, ken mangted iti suportana kadakwada. Taure anya ti aramidag,
Saan ko na maisubli ti sigod a panagayat ko ken kuana. Rumbang ka diti naramid ko, tuy pagayam mo, Ruben. Agyaman nakpagayam Ruben, iting ka pa nang ipatulod, iti pakasaritaam. Ket sana siyak ti makaibaga, no husto wenno saan ti pangedeng mo. Gapo, tasika, ti makaam mo iti dayta. Ngamkit di, ikam ti bagim iti gundaway nga agpanunot anaimbag. Saan mo nga isara ti ruangan tapusong para iti asawam. Bueno papagayam, di tanti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged iti nagan a Ruben, iti Aurora Isabela. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo ni Marilyn Masidman. Ken iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.